ekenene beliphutha indaba likayili liphutha indaba likasomhlolo andilayiphutha indaba bese liyaphindela iphendula ngeke sesemasotshen liyakhala ethi edlamini yakuboneni letinye letimbili tithi nathi ndizamtakanda bathibhulabhula emaphiko tinemlomo tiyakhuluma tiyacetha tonke tindzaba andikwayi kwakhutha umfato kwamama ikutheni wasimemame manifananisembe sibeleko lekithi asinawubuswa ngumswati thina emswati ungumsinsi wokumbelwa khuluma ngane ngikweletsheni kababa kwengolo mahlohla iyahlala eligodweni sayihlekisiyuni sayihlekeza umasha sayibuza zathi ngabe yapha emfondaba engaluthi lokuhla umkhusi ledunguzela bekusho nje nomkhusi waduningi enganibwami gasamadoda ngayizolo ngamswabhuza kulezinde ezindaba umasibekela silamqodo mina itulo dlomodlomo lapho akhanza abafathi babathathu khona emnye bendlebe etimphece emnye bendlebe ekhanya ilanga emnye bendlebe etisha ensanyeni bebapheke buhobe wafika umntakanda babuqutha bosakata bakukuthi abathi uyaphendlisa wathi ngiqonze ngokho abomandanda bafike bakuhlabisa umntakanda wathi cha kangiseke idlinye menthakathi engangishocisa ligogo bagangwa vele khabo mandanda umntakanda bangasikhanza sawulo emini ngiyawuthathela endzaba sikhala sithi mangembuta umntwana endvula ukuthi kwakhala sawulo emini kwente njani waphendula ngavilinywa wathi amen nganisive sakho umntakanda basimibahiba bantu banqaduma bashalatelana bantu basesimunye banongotela bafana nanateliki basemoneni balelitela bebhunya mamoyetela njalo ngelisine basendlala bahlahle mehlo bakazombothe bagathe umthetho benkamazi bathi lithanzo lazokwalisebendi bengune blendeni bayeze bathutisheni luyamhluya bakagogo kwakho esikhotheni bathithiza bathi angithelele iziya emntanami thabata kangaka Ntomkazi nanonke bekunene sinivusele bekunene. Awu bekunene siyajabula namuhla kuhlangana nesive nesibaya seminyaka lethide lithuba leli njengaleli lingasatholakali bekunene. Bekunene so lokwafika lesimo lebesifikile se COVID lekubonalisa ukuthi awu ngiloyo naloyo kwavele bo science ngekubuka ukuthi awu bantu baze baphephe bangamukeli lesifo ngoba sifo lesimadima lesi asifanani naletinye tifo kumbe longathi awu kumbe ungakhona kukwenda lokunye lokuthide nalokuthide ungasitholi lesi ngekuphefumula nje uyasithola lesifo ebekunene. Sive ke sahlala emakhaya njengoba live belisolo lisho awu linzana emakhaya bekunene singaphumi sithi saka sizichithe saka ngoba ngaleyo ndlela leyo uyawubonalisa ukuthi awu lo mkhuhlane uyasukuma uyanza uthi bhememe ushona ledulu bekunene. Sithi ka siwadumise emaswati kuleso sigaba ngoba awu bekunene nalalela nihloniphile kwabonakala nembala nilalela nahlala emakhaya kwakhanya ukuthi kude lo saphuma shona lena nalena nalena nempilo yabalikhuni ngaleyo ndlela leyo ngoba
le bebathola ngekuthi kumbe bayathotetela noma bathola labakutholako ngekuphuma ngekuthi bathengise lokho naloko kwakhanya ukuthi awu ngoba ngiloyo naloyo sohlele ekhaya sophuma nje nangabe kubonakala ukuthi ufanele uyophuma uqondzane naloko lokwendako awu kwabonakala ukuthi ke awu vele simo siyasho ukuthi sibalikhuni kakhulu bekunene. Sivile nemisebenzi leminye ngoba ngaloku bonakala kwabe sekuncipha imakethe nalokwa labanye kwancipha kwakona leti imali labanato akwakhanya ukuthi awu njengoba kunjeyana kusho kona ke ukuthi ke kuyalimala lokunyenti kutemnotho lapha nalapha nekutenihlala kahle kepha ke lesikudumisa ukuthi awu sive saqhubeka sakugwama kona lokho bekunene. Live ke nembala singete sahlala kulidumisa kulokuleli kwendile kulobolukhuni lebengcekilo kusenjalo ke sisebuke lobolukhuni kwekuthi awu nabo bolukhuni awu la selive liyamangala la kangwane waqhamuka ke lokungetulu kwebolukhuni kulo ebolukhunini bekunene. Bolukhuni le nanamuhla nawubathi hawu lengaka lezi yonakala live loze libe ngilesimo lelaba ngiso sona njoba sonke sethuka nasibona live sekusuka umlilo wonke live ubuka ngalapha ngumlilo ubuka ngalapha ngumlilo labanye ngishona namuhla solo bakhuluma ngayo lenzaba ukuthi hey lesimo ungathi sisetawuphindze sibuye basibone. Awu kwabonakala ukuthi live lethukile kude longakamangali ngesimo lesinjengalesi bekunene kanti phela live solo lita lihloniphile kuyabonakala ukuthi oh livele lilandzela ukuthi umgomo weCovid uhamba njani. Na uthi ke uyalalela ukuthi oh lenzaba izwi ufika kulesimo lefika kiso isukaphi kuyatekwa ke oh bekukhuluma lamanye mathotha eParliament iParliament ke phela ngilapho nembala live leMaswati lishaya umthetho liguqule lubeke ngaleso sigaba leso lelubeka ngaso naw seParliament yindzawo lesingasho ukuthi ngiyo indzawo la ukuthi kwakhiwa imithetho kubuke khona njoba lakithi nje sinema systems labonalisa ukuthi abambisene kunesibaya kuneParliament ngila kwakhiwa khona imithetho bekunene. Naw lapho ke kuleto tindzawo leto kusho ukuthi usenzaweni lefanele kude lokushodako esigabeni sekutheni nase ubona oh seyeva nako njalo kuyakhulunywa abakuviwana kahle kuyaphunywa kuye walena etinkundleni sesihamba nangalolunye elinyawo ngoba neconstitution inkinga asiyifunzi nekuthi sithini siyahamba nje sithi awu sihamba kona ngoba iconstitution iyakhuluma nangemalungu eParliament ikhulume ngetinkundla system tinkundla system letikhuluma ukuthi kuyaba nebuqopho kube nendvuna yenkundla bese kuba nelunga leParliament
uthi ke lo mthetho ke bayobohle baya eParliament engathi nabaseParliament bayobohle baya etingundleni bayothatha umuvo wesive ukuthi umvo wesive uthini bafomsha leli bandla lendvuna yenkundla buqopho bese kuba lilunga leParliament. Umbuto kwesekutheni ngabe bangakhi labayifundza le constitution bakulandzela lo mthetho. Kwabonakala ukuthi ke kwase kusuka ke tindzaba ke ngaleyo ndlela leyo kwabonakala ukuthi hawu sekuthiwa hayi live alikavumeli ukuthi bantu bakhulume kanti phela sonke kulamalanga kude lophuma nje ashone lena le imikhosi yonke kangwane imisiwe wena ini kumisiwe ukuthi ngete kwathi nakuthiwa kukhalwa ngesifo lesithide kulamalanga ke kuphindze bekunesiqwayiso nje sokuthi sekuthi sifo lesingetulu kwekunakuqala. Ngakho ke nasi ngemaswati asivele sihlale ngentombi kubonale ukuthi siyasibuka lesimo nembala nje besi kanjalo besivele sihleti ngentombi kubuka lesimo kusigwama kwekutheni kude phela lo taba phuma shona nalena kanti asadi ngalapha ukuthi sitawuthi nasithi sihleli babe bakhona labatawuthi sithi sibuke iCovid babe baphuma ngalapha bayoshisa live njengoba nje live live uyamangala nekuthi sive usibuka usithini kulo monakalo longaka lowendekile lapho khona imonakalo yenca yonke imonakalo ukuthi lo live leSwatini lilive lelisakhula nasemnothweni nalisakhula ke emnothweni bekungasiko nalokungakanani lesekuyenti kuthi kona lokho lokuthi nje kukhona kufanele kubulawe konke busathane into lenjengalena. Akusiko nani kuphila ukuthi ungathi live kalishiswe ngoba wena kukhona lofuna kukwenda lofuna kukushintsha kufanele kulalelwe wena ubulale bantu ubulale takhiwo ubulale mabhizinisi timoto tabo emalori takhiwo tibhedlela ema-ambulances nesive khona ekhatsi sangena ekhatsi naso kwalahleka imphefumulo. Konke lokho uyadimbuta ukuthi besidzingekile indvele sibe kuleso sigaba na ngoba singemaswati asibo bantu laba ngathi asiphili kahle la nhlobo. Bonke nabo labo labavelelwe ngilebulukhuni emakhaya ebantu lokwa nalokwa sithi bonke ababe mathuthu kulokubehlakele ngoba kwehle sidlimu nabo abadi nekuthi batawuphuma babhekephi lokumunye bekathethe konke lebekanako aku-investe la aku-investe khona namhla kungumlotha umbuto usekutheni for learn ukuthi bonke labantu bangafela into lengadiwa ukuthi bafela ini bekunene nembala ke ukuthi tina kwenteka konke lokhu nami ngisite ngilalela ngangihleli nje ngibuka
solo ngibuya emabandleni bangibikela uhamba kanjena kanjena. Ngithi ngiyabuya ke sengibona nakubona kude. King Mswati has fled the country. Hayibo. Hawu indzaba iqhubeke nami ngilalele kuqhamuka lelo hour. Hawu iyashiwo vele kwaqale it's not known ukuthi ushonephi. Kwahamba it has been discovered uye Mozambique. Nami solo ngiyalalela phela ukuthi King Mswati has fled the country. Ngithulise ke ngoba sebabonile labaprofitile ukuthi kwendekeni kuKing Mswati. Ngilalela ngithi ngifa. King Mswati is killing. He sent his troops to kill people. Hawu. So buye nini eMozambique King Mswati? Mina phela wenza batastekela so buyile cha asikuva lokho sifika kuva naleti toliti uyasiva usuka kulesi ungena kulesi nami ngiyazi ngathi buta bona laba baphika ukukhuluma King Mswati this kuyasaba lapha enhloko ungizenze bahle babhema insango yilaba labafundzako noma bentana. Cha ngilalele ke sengceke leso sigaba emva kwaloko where's the ayisakhuluma ngani inkosi ayekho phela inkosi calling for calm sekwaba ke ukuthi ke ngathi nawuthi kunesimo lesithide kufuna lo buke live bese uphuma uthi I'm calling for calm like it's fashion. Fashion lokho ukuthi nawe ngabongakalisho lelo gama lelo liqala. So kuyabukwa ke where is King Mswati? Akaphumi ngana bithe ikham ukuthi kube nekham even. Uyatibuta ke ukuthi ke ingabe na ungabita ikham kubantu laba ngathi lesimo sabo yababuka ukuthi hawu ngabe bangakufa yini labantu laba. Kukhona abantu lokukhuluma nabo si I'm calling for calm ngoba ubabona nalenhloko yabo ukuthi ayikho kulesitinye tiganga na umbona lo muntu ukuthi ungathi kulesinye isiganga ungakhuluma nemntu onjalo umbambamba ngeke sokwente lokho ngoba ngamangala nguwe nje ukuthi kwente kanjani njengoba nje laba nje uthi bebangaphatha imatches baphathe petrol bangasabi bangandini kube nesibinzi nje lesikhulu sekugilisa tige abantu kube bethe nesihawu ukuthi maye lo muntu wenkosi ngoba wonke umuntu wenkosi. Konke lokula eSwatini kwenkosi naba kubulala nje uva inkosi buhlungu ukuthi lo muntu lo menta umgilisa tika naletakhiwo naloku nemiphakathi njengoba nemiphakathi kwafikwa kiyo kude la eveni lokungakathindwa khona. Simangele futhi imithandazo yethu isekutheni live la kaNgwane aliqale kube kwekuqala phinze futhi kube kwekugcina lokho. Force ke ahamba yakubisa live labuya laba nekuqonza ukuthi kuqondwe libe nekuthula njengoba namuhla nje sekuyakhoneka kuhambeka nebantu bebesebasaba ngiva lo moya ateka wathi bathi nabathi akaphume wevashalva lokuthi akanakuphindisa kubonela la kakubonile
kuthethe lici ukuthi kuphume lesimo lesikhona etingqondweni tesive kuyofakwa nje ukuthi abantu basatshiswe ngelihlobo lolu njengalolu lolu ngakafanele ukuthi lwendeke ngoba kwakude lo ngathi ekugcineni lo ngathi bese konakelene lelengaka nalele ngaze ibite leso sigaba leso bekunene nalaba kalibe bathi akufanele ngabe basi ngikuphi solo kangiphumi ngani inkosi phela ilandzela bo science bebasi xwayisile ukuthi asingaphiki kushona le asibe nje endzaweni lethite kubonakala ukuthi si observe ukuthi lesifo sisiqedza nini lesi se COVID kangangoba njengoba bekuta nasi sibaya imiqondo lemkhulu kubukiwe ukuthi sibaya nasitako size siphephe nesive nalabo ngoba asikahambi lesifo sikhona bese sisinqobile la kangwane ngoba tinombolo nje ngelilanga bese sikhuluma nga5 ngelilanga ukuthi kuna5 emva kwalesi gigaba lesengcile tinyuke tinombolo dashona ledolo kubo 100 wabona ukuthi nako kwenjalo live selibuyele emuva seliyawhlupheka nembala lapha lokhu buhlungu ke konke lokho ngoba besivele sesiwendile ema-gains lasasebhili impela kubuyele emuva sephinze njalo sesifanele sibuke kanzi phela bese silungiselela nokuthi njoba nesive bakhona lebese bajoviwe bakhona labasengakajova siyakholwa ukuthi futhi basetawu babanyende laba labatawuthola imijovo letawubonalisa ukuthi iyawubasita kulenangu sitokwati ukuthi ke kuhanjwa kanjani nakuthiwa nje nala sibayeni kubukwe onke ama cautions ukuthi ke asibuke sisive nasitako kwendiwa kanjani simanga ke ngoba kunele ngekuphela lo msindo akusale kukhulunywa kunetindzaba letifanele tiqondziswe sisuka emlilweni sekunetindzaba letifanele tiqondziswe titawuqondziswa thiweni emaphapha sesedulu kona umuntu longakhuthalela ukuthi ke vele emaphapha seletulu kusengakehli nekwehla ngoba phela nibantu niyenibukwe simo lesimo beselikhuni lesi asengce lesimo kuphodiswe maseko kuthi ke noma ngabe nenda niyenda ku atmosphere lebonakalako ukuthi kude lapho khona kune sign yokuthusa abantu khona ngaleto tindlela leto letitsite bekunene ngiyona mpilo leyo lengiyo futhi kuma esigabeni lesinjalo niphuma nemakhambi langewo lafanele la ubonala nekwekuthi ngoba live leli sikhona sonke namuhla siyawulishiya silishiyele titukulwane letiyawuvela leto ke titukulwane letiyawuvela atilikhanze lelive lakhile lisimamile njoba nabo babe nabo gogo omkhulu balishiya lakhile liphilile lithulile lile nhlonipho lingasiko lekuthi na uthi ufuna ukuthi ukuthuse abantu ngendlela leyo lethite bese uthi abantu abakulalele ngoba wena utawuqhamuka nemasu lathite kubathusa sento lesinjengalesi asifanele ukuthi sinikedwe lithuba kangwane nokuthi sivunyelwe ngoba ngabe seliqhilo nakungendiwa kanjalo
live likhulunywa ngendlela yenhlonipho. Na kunenhlonipho uyalalela njoba nakunje namhlanje nilapha kukhomba kona kuhlonipha kuba khona kwenu bekunene siyakudumisa lapha nembala ke njoba nembala sibaya nasi nje sikhona bekuye ube ngiso lesibuka netindzaba lokwa kwabukwa ukuthi ke lo lamalanga solo libhokile leligciwane lisesetulu njoba sibaya ngisona lesikhulumisa tindzaba njoba nje ngihlala yenta bekuye ukuthi ngado letikhathi tabo June ubonalise ukuthi sibaya siyeta sitobhunga sakhe live kwekuthi live lingakhiwa kanjani. Kepha ke ngekukhanya ukuthi ke nabantu batawushona behla banyuka basuka lena le kanti naleli gciwane nali likhona la uyobuke ukuthi ungabafaka nini labo bantu ku risk uba risk etimpilo tabo ngoba kumqoka lokho ukuthi babe khona nakusasa nanini. Kungako nje konke lokwentiwako ukwenda ngokuthi ubuqabanga kwekuthi ke lasive saNkulunkulu lasishiya njoba kufanele ngamunye lokhona lapha uwathi cha ngambona wakhula waze wafika wakhokhoba sola aphatheke kahle na ngabe uyabe sumfaka esigabeni sokuthi akafike esigabeni la nempilo engathuke ukuthi lo vele bekubonakala bekungabukwa ngalokunye konke lokho kufanele na umuntu ukuphila kahle la inhloko ukucabanga letho tinto lethu sithi ke bekunene asibisho nekwekuthi le njoma nakuvele nemonakalo lenjengalena eveni nalabanye beva ukuthi kwamenywa isadaki isadaki troika isadaki troika ke njengoba nembala sakha luhlelo ku region kwekuthi na kuvele umkhuhlane kungaba kula eSwatini kungaba kuseMozambique kungaba kuseBotswana eNamibia onke lamalunga emave esadaki na kukhona lokukhona siyawube sesiyabikelana kungilawo mave ukuthi sivelele bolukhuni iyakhulu nabe kubonakala nabo lobolukhuni ukuthi kube ne-element lebonala ukuthi beyifaka ekhathi tidlamlilo lekufanele tibonale ukuthi iorder iyabuya ineveni uthi kumgomo wesadaki ke niyabe senayimema isadaki njoba yefika nje isadaki yenta i-finding fact mission sabonga kakhulu ukuthi isadaki njoba kuba naleli bandla leTroika bese kuba nesadaki libandla leTroika ke liye lithumele libandla njoba likhona naleli bandla kulamalanga lapha kithi eSwatini lifike libuke liassess ukuthi ke le situation lekhona inebungoti inekubanjeyana nekubanjeyana ngumsebenzi waleli bandla le finding fact mission ngoba nayo nasingayifunza kahle labanye ke bathi ke hayi to mediator isadaki seyitelecto mediator babe bayisho nemagama yehlulekile ngumsebenzi wayo bayekele kulandzela leli gama lethi finding fact mission laba bathandzene ukuthi batibite ukuthi bafundize kakhulu kunabo bonke bantu kepha nawo bathi njoba phela nithi nifundise kakhulu nehlulwa yini loku-analyze lamagama ukuthi leli lisho ukuthi
leli lisho ukuthi njengoba phela nifundzile. So yini lokuthi ningakhona ku-interpreter lamagama niphike nje kuhumusha kwenu ukuthi oh nako njena kusho ukuthi awu labanye nje bese banikwe ukuthi hawu kambe sebato mediators nivileni ukuthi kuthitweni batele i-finding fact mission i-finding fact mission ke senginolifundisa live lonke la kaNgwane uthi ngoba nami bengikhona lapha njoba sengichazile ukuthi oh aphuma bayokufa babuke le situation bas-analyze kubuye ama-experts asibuka asiguquguqule abuke ukuthi le live ngabe lisengodini ikhona ini element of threat lengenteka babuye baluleke nale eveni baluleke kuhulumende basuke ke lapho ke bese baya ku SADC Troika njoba ku SADC Troika kuba ngemaveli amathathu la formation le SADC Troika labonala ukuthi bafike ke babike kiwo awu lese sikutholile kunjena isuke ke iSADC Troika iyobikela iSADC onke ke lamave nyalo eSADC iSADC ithatha iresolution ukuthi awu sibona ukuthi akwendeke ukuthi babe sebahumshila oh labantu laba bafakwe emahotela la njanjanyana base banaka lamahotela bangakhohlwa ukuthi badeleni la kaNgwane ngalokungadi ukuthi vele badeleni laba unfortunately kuthi bathatha into batiguquguqule labanye afune ukuhumusha akubeke kulesigaba lokungiso sona thine nje la kaNgwane sabonga kakhulu kufika kweSADC ikhona nakulamalanga ikhona ilapha emkhatsisini wethu esibayeni ito observe ibuke nokuthi oh kaNgwane tisetshenzwa njani tindzaba njoba sihamba bikela uthi hawu tindzaba kaNgwane la tisetshenzwa khona kude lenye indzawo ngaphandle kwala sibayeni nasisuka la sibayeni sekubonala ukuthi hawu seyiphelile indzaba isuka ke la sibayeni ngikhathi ke iya eParliament ngalesinye isikhathi inkosi ingathumela amabandla ayesiveni ngoba sive labanye sebaba badala labanye abasaphili kahle bayothatha umuva ekugcineni bayakuletha la sibayeni ukuthi kungalethwa la sibayeni sengikhathi ke kuya eParliament ngumgomo wakisi ke loyo bekunene kepha ke lokuhle kwekuthi ke lomunye naye wabuka ukuthi oh leli bandla ngabe kumbe ngoba abantu balabanyeni ukhanza ngiluyasasha alivalo ucabanga lokho nalo uyacabanga lokho lo uyacabanga awu kumbe kambe ngabe bathu sokukhonani ngathi cha kude lokulikhuni labakulethile beSADC batokhombisa ukuthi simunye sikanye kanye siyiregion nabuhlungu balomunye buhlungu bethu sonke thina emave eSADC sabonga kakhulu ukuthi awu libandla leSADC likhona lelento landzela letindzaba kutilandzelela nalo lithatha umuvo kuhle kakhulu lokho ngoba kuhlupheka kwemave uyamangala ukuthi ke oh ngoba nathi sithi sisebukile lapha kithi eSwatini ukuthi oh sathi oh naku sekuthi ham oh sithi sesiva hawu lo mkhuhlane sowelele kumakhelwane hawu lo mkhuhlane lobolakisi sowelele kumakhelwane nakhona ngathi ngibuka ngathi hawu lo ngathi ukhona bekahleli la Swatini uthi bebendani kaNgwane
kwasi thumata kokubona phela kumakhelwane ngoba uyo nawo bese uthemba amakhelwane nase kukhona lesekonakele sengidawuhamba ngokwenzela kumakhelwane nembala nasithi siyabuka ke namakhelwane naye sekumehlele lokumehlele lokunjena leli chilo leli nakhona sekhutha lemoya lengjena ngoba nakhona sibonile imonakalo lendekile uyesabisa uyamangala kwekuthi ngabe kwekusho ukuthi ngabe kubalekeni lapha kulesigodi sakithi yini lesiflathele kwekuthi sonke singangenelwa ngilobulukhuni lobunje la khona abantu sekuphele nembeza kuphele inhlitiyo kuphele kuvela lomunye ukuthi uyathi phela lento nakusasa sitayidzinga nangemhlomunye sitayidzinga kuthi kungaphela konke nje lokhu sibe nesibinzi ukuthi asiqese nje ukuthi nya nase sicetse konke sidabe sesiphila phike kusasa ngoba sitawuguquka kusasa quality wasisanakwa kunjena bese sesiyakhohlwa ukuthi phela hangithi labe besambe emphili sibulala konke lokho kuthi ke sivele imoya lenjengalena ku region siyayikhutha nakhona ku region njoba siyathinsana vele ngoba sengiloyo uhleli ngentombi lokhu usuke la Swatini kwasuka kwangena nasesikhwahlandi eSouth Africa ingabe ke sokusho ukuthi kutawuphindze kusuke kuye kulomunye la ku region sithi ke cha kusala kulamavi la ngi2 kungasengceli kulamanye emave lobulukhuni lobu ngoba kulikhuni lobu bekunene yindwo lengakafanele ukuthi bantu bayikhuthalela indwo lengasiyo kwekuthi batawukhuthalela yona nekubulala live kuze libe ngileso simo leso lelingiso sona live lekwakhiwa ngekuthula ngekuhloniphana nangekulalelana nekuthobelana live liyawukwakha ngaleyo ndlela leyo bekunene nabo bomakhelwane sibekhutile njoba sathinsana nabo bebasekhutha ngasikhathi kwehlele lapha kithi bebabuta njalo kunjani niphilileni kangwane nami cha ke kusesile naku siyalibona lishonile kusho ukuthi sisephilile nabo babonge ke nanyosi lapho bengishone ngakhona naye phinza ngivusele ngithi njoba wena ngihlala kakho songivusela kanjani cha ke naye angivusele ngisho ukuthi cha usiphilile nathi ninjani ngakhona ngalapho basivusela bonke nathi nje sibavusele ngalapha kukhutha ukuthi sesimangala ukuthi lo lebe sikubona la kithi sekungalapho ngakini nakhona kepha ke indwe naseyendekile isuke seyendekile seyimthandazo nje ukuthi uNkulunkulu nemadlodi abe nathi kuthi bonke labo labathinzekile ngatindlela leto letitsite ahambele loyo naloyo ngamunye amthobe enhlitiyweni yakhe lapha ngamthoba khona bekunene kuthi tena kubukwa lenango lo monakalo eveni kwakhanya ukuthi la kithi nje nasiubala lo monakalo ube lapha kubo 3 billion emalangeni uyobese uyadibuta ke ukuthi ke umonakalo lungaka ungakawulungiselele ungakentini ingabe njoba nemali beyivela incane lena ke seyitawuqhamuka ke lele sey extra le 3 billion
awu kwakhanya ukuthi ke lo vele sewumonakalo wentekile nebema pension funds ngathi bema insurances sengithi pension kanti bema insurance funds nabo banwaya inhloko ukuthi awu lo monakalo longaka ingabe tikhwameni tema insurances itaba khona le mali lengaka akwabonakala vele ukuthi hey sehlakalo lesimadima lesi lenza banangwayishiyela bemabhange bodwana iyawuba lekhuni kakhulu kabi ngoba kude lobeka ilungiselele lenzaba le ngase ke ngiyabuka ngithi asekubukwe eveni ukuthi tamatini letingentiwa esigabeni sekuthini phela sive lokho lokuncane nje lokungasho ukuthi ngilokungakanani lokungaba ukuthi ke loyo lohlelwe ngiloko kumbe kukhona lokungendiwa ngathuma libandla ukuthi aselihambe liyokubuka nini bekunene njengoba nje nembala kubonakele ukuthi ke akwakhiwe isikhwama lesibonalisa ukuthi kusitawubitwa ukuthi i-reconstruction program lena lengabonala nekwekuthi ke nelive lingavele lijikijele esivivaneni ekutheni kulesehlakalo lesingaka kube khona lesingakubeka naloyo ke lo ngathintwa inhlitiyo nanembeza nakakhona la ngakujikijele esivavaneni kubonala ukuthi ke sivelele ngiloku lekusivelele nje singete abantu benkosi sabayekelela kuyawubambisa emabhange kuvele kusifanele ukuthi sikwende lo sibabambise live litoze libuye esimeni bekunene sithemba ukuthi sitawupick up lapha emnothweni siqhubeke siphakamise nemnotho bekunene kubonale ukuthi cha nembala njengoba sesimo sinje sesima kanjani bekunene lesitawubeka ke silive njengoba sibukile ngabuka ukuthi etkhwameni ngoba kufuneka inkosi imemedele into lengete yakhona kwentakala ifuna imemedele into letawukhona ukuthi kwendeke nini bekunene nembala ke njengoba kubukiwe etkhwameni ukuthi cha live hulumende angamkhokha 500 million emalangeni usho ukuthi lo 500 million nawubala ukuthi ngu3 billion kusene sikhebesi lesikhulu kabi kepha ke baye bathi uqala kancane ngoba futhi na ungafuna uqala kakhulu ugcina ukhanze wesiso awusakhona ukukwenda kungete kwakuhambisa isigaba lesingakanani kepha ke na uqalile ukhona nalomnye naye lo tawutsinzeka abeke esivivaneni naloyo abeke esivivaneni naloyo abeke esivivaneni bekunene kuyawubuka ukuthi ke le mali kepha isebenta njani sekuyawuba kwakha ema systems njengoba kubukiwe takhiwo kweqala nje kwakhiwa ukuthi kuvuswe le takhiwo letinyenti letilimele nalokwa ngulapho khona sive njengoba besivelelwe imonakalo sesiyawenda onke ama records ukuthi siwahlanganise kahle kutobuka nebemabhange ke siyathemba ukuthi ke ataba khona njengoba mabandla sephumile secitsisaka asakhulumisa nebemabhange kwekutheni
bonke nalabafaka ekhathi betemithelo kubuka ukuthi ke awu lo live linje ngaloku linjena lihlaselekile kutaba kanjani kuyakhanya ke lokho ukuthi awuvela umnotho utasimela kabana ngalesimo lesi ngoba kusho ukuthi kutawufuneka kuphindze njalo kuboshwe njengoba bekuboshiwe nyalo ke sephindze futhi kutawufanele kuboshwe kakhudlwana kwendele ukuthi ke sitonetisana bekunene ngoba kuba mnanzi nawubona nalona nayahleka kungaba lichilo na ungayekelela labo labangahlale bakhale tinyembeti kude naleti basulako kwekuthi awu lesikhwama lesi sekujikijele esivivaneni ekutheni awu ni labo lababonalako kube khona nabo lapho bangasuleka khona kuyawuba luhlelo ke lelo ngoba lo monakalo omkhulu nje ungaka awusiwe ukuthi uyawucetha umnyaka munye simanga kwekuthi labanganamqondo bakhona nje kubuka ukuthi imisebenzi leyakhiwe iminyaka leminyende bangafika nje ngemalanga lamabili bahliphihlipide kuphela ukuthi nya kungabahluphi nekubahlupha kubulala nesimo sekuwukuthi na ukhuluma ngemisebenzi ukhulume uthi na ukhuluma awu cha live kude emsebenzi hawu live leli kahle litintile kude kunjani bosomabhizinisi labanyendi sebatawa na ukuthi awu lo nine sike sanibona nentakuthi ku investment vele kuyitsintsile kakhulu kabi kepha ke sikhutsata nalabo labakhona laba bakhona ngoba labanye bese bavele basho awu lokhu bavelele ababoni ukuthi basetawuqhubeka kuthi cha kwendiwa phela ukuthi nako simo sinje bese soyabaleka indvodza ayibalekeli ibulukhuni indvodza ihlala kulikhuni kushisa ihlale nayo ke indvodza sibili ayisiyo bese iyabaleka sebaligwala akwendiwa lokho bekunene kepha ke nalabanye hawu bathumela emagama uthi hawu noma kwendekile basetawuqhubeka bayifake investment awusabonga lokho ngoba kuniketa dolocina ukuthi ke awu noma kumbe lithemba bese likhona lele selilahlekako ukuthi hawu usho ukuthi kutawulahleka lokuyenti wabonakala ukuthi ke oh cha nembala nako njalo sesisho ukuthi ke bekunene kancane sitawuphindze silakhe lethuba bekunene ukuthi ke umnotho na uphindze ubuyele nesive sitawuthola nelithuba lokuthi esibayeni sitobhunga kepha ke kulamalanga njengoba nanku bo science bavele babata kakhulu akufuneki ke lapha nababata kakhulu sibalwe ekhathi kwanziseni umkhuhlane kuthi awu kuyawuthi nase kubonala ukuthi bo science sebayasi layela tindlela sive sibuye ke sesito bhunga naso sibayeni sikhulume njengoba vele kuyimpilo yakithi lena yekuthi nelive ngilo naloyo akalithole lelithuba lekuthi akhulume bekunene abe kumbone sibayeni kepha ke awu liyawudakha lelo thuba bekunene sihlangana nje nine bekunene sekube ngemalanga inkosi beyinemfana wayo lapha lebembekile lebonala ukuthi awu nako kuyabonala ukuthi nakusuka kwekuthi iparliament yasukuma kwabonala ukuthi awu ibeka umfana wayo lobeka ngimandvulo wabonakala kwekuthi awu wahamba mandulo umkhuhlane njengoba sikhuluma ngawo lo mkhuhlane lo sabekako naye waba ngilomunye
njoba nje kwaba netindvuna naletinye sebukhosi nelive lonke bathinsekile kude longakathinseki naye wasebenta kahle kakhulu kulomsebenzi webukhosi nalapho akhona nje ukatiwa aw lo nyawo lakhe lebekahamba ngalo ngiloluhle sibili noma sekubonakala ukuthi bese kuphele nemalanga kwethi solo phane sibukile kanti phela solo sinathi sibuke bona bo science bo science lulekani bo naku njalo kwabonakala kepha ke njengoba emalangeni lengcile ngake ngaliniketa nelithuba live ukuthi cha lingake selikhuluma nje libeka imibono kepha ke lo nyaka ngoba naku kanti futhi sekuyabonakala nekwekuthi lokubonakala kosekusele iminyaka lemibili esigabeni sekutheni sale kuvele kuphinze kuyiwe elikhethweni bese kubonakala kwese kwendekani ke lokwentekalako bekunene kepha ke noma kunjalo kuyafuneka lotaba sesangweni lotawati ukuthi ke cha akayiqhube lenqola noma iminyaka seyibonala ukuthi vele seyagoqoda akusasiko lokungakanani kubuka ke nalesimo sekwekuthi ke live lehlakalo letinjena kufuneka neliso lelikhaliphile nangapha lapha kutemnotho litawubuka netemnotho nalokwa kwekuthi ingosi itovele ithumena ukuthi akasale abuka lesive senkosi kwekuthi sive senkosi njoba sihlupheke kanjena ugijima ngematubane athi nkwe agijime abonale ukuthi kufanele kulungiswe live lihleti lisebulukhunini njoba ngilona loyo uyalila lapho akhona ingosi ke iyithumeni nankulu ne cabinet kwekuthi ke nabo bonke labasematikweni uthi ichimani ke nithi ngweni ukubona ukuthi live liyaphila liyasebenza liyabuyela futhi nasesimeni bekunene kwabukwa ukuthi ke ayisali bakhona ke leyo ndvodza inkosi letayithuma le ndvodza ke nami ngithandazile ke ukuthi angithole ke indvodza lengidayithuma lengidawati ukuthi cha iyawusebenza iyawubuka nalesimo lesikhona naloko ukuthi kwendekene eveni itobuka nokwekuthi ke njoba kusenema structures sihamba sentanjani live litoqhubeka lisimame bekunene lokuhle ngisale ngabuka ukuthi lo ngesikhathi nakutawubekwa amandulo nani nemadvodza labonala ukuthi la madvodza lawa kwakhulunywa lona cha singabe solo sibuyela khashane kakhulu ngoba akhona la madvodza bese nivele niwati lawa laka avela lambe kwena abona ukuthi ke cha angisale ngiphindze ngibuyela kiwo lawo madvodza sekuyawuthi ke ngalamanye malanga nangabe kuthi ngeka sibuke ke ngoba niyabati nalibakhulumisa nababuta imibuto lo kwanalokwa ngeke abe musha la ebusweni benu indvodza ke nginiketa yona bekunene ngiCleopas Dlamini
Shona lokuni. Abakhokha nemaski. Umbe kunene. Naye ke njengoba nambona Clopas Sipho Dlamini indvodza lebeyilapha epension fund igijimile nemisebenzi ayisebenta kunetakhiwo letingaka nje eveni letikhulu naleta lesikolo ukuthi itawusubatha nendvodza ngoba kufuna indvodza itawusubatha. Alingise njoba naye Mandvulo bekasubathile kepha ke umdali wabona ukuthi cha lijaha selihlehlile alisale libuya liya kulabazala nalo siyathemba ukuthi la likhona khona konke kuhamba kahle kuhle sibili kuhle sithandaza lokho ukuthi na Clopas njoba angena kulomsebenzi sotawuqhuba kahle ngekuwesaba nangekwehlonipha nangekusaba live kwekuthi sive senkosi sifanele siphuma lapha nasiphuma nje kuyawusetshenzwa lo sesibekile naloko ukuthi live ligcwele tinyembeti uyawuphuma lengaphandle abone ukuthi sive senkosi tinyembeti tiyesuleka bekunene ngawe amagama lengivusela ngawo lawa siyabonga kunivusela bekunene.